dobrodošli u moj novi vlog. Danas se nalazimo odnosno na Bijambarama, ili Bijambare, ili Bijambare, kako hoćete možete izgovarati. Idemo da vidimo te pećine, idemo da prošetamo, možda ćemo uzeti biciklom, možda ćemo vozićem, ne znam, vidjet ćemo kakva je tamo situacija i to je to, zapute se sa mnom. Mislim da ćemo ići ipak pješke, jer vozića nema, bicikla nema, ulaz je 2 marke po osobi, to je uglavnom to za sad. Lijepa je priroda ovdje, probat ću dignuti dron pa da vam pokažem, a nešto više ću ispričati usput. Ovo što vidite iza mene je otprilike šetnja koju možete očekivati ovdje. Ide se kroz crnogoričnu šumu i sve stvarno lijepo izgleda. Koliko sad ima tačno od, cijelo vrijeme gledam ovaj gore ekran, trebam gledati u vas. Koliko sad ima tačno od ulaza do pećina, ja ne znam, nisam nigdje vidio, a nisam se baš zamarao toliko da pročitam. Međutim, kad dođemo gore, pročitat ću i reću vam. Šta dalje da vam kažem, najbolje bi bilo možda da ponesete svoje prijevozno sredstvo koje bi moglo biti, ne znam, nja biciklo ili tako nešto, ali ima i taj vozić, čiju cijenu ćemo mi kasnije provjeriti, pa ću vam javiti. Prva pećina na koju naiđete, ova Dimšina pećina, ona izgleda otprilike ovako što vidite ispred, odnosno ispred moje kamere, odnosno na vašem ekranu. Evo vidite tu, to je otprilike unutrašnjost. Nije baš ništa ograđeno i mislim da se i ne ulazi unutra, ali ako primijetite, mislim da se lijepo vidi na kameri, jer se vidjelo malo prije kako se hladan zrak iz pećine miješa sa vrućim napolju i to ovako ima kao neko isparenje, kao neka magla. U ovu pećinu nećemo ući, mada je zanimljiva i privlačna, ali ne bih rekao da sam baš obučen da ulazim u pećinu koja možda nije ni istražena. Mislim, jes vjerojatno istražena, ali nije ono, kako se kaže, nije omogućeno da ulaze svi turisti. Međutim, idemo dalje, ićemo prema toj pećini gdje se stvarno može ući i stvarno ima ispod da se uđe, ima da se hoda, jer sam ja nekad bio tu. Evo, stigli smo, otprilike vam treba nekih pola sata da bi došli do ovih pećina. Sad idemo da istražimo pećine, uglavnom dole ide neka donja pećina, a ovo što se mi penjemo je srednja i gornja. Sad idemo vidjeti gore kako to izgleda. Sad se penjemo na ovu gornju pećinu, sad ćemo vidjeti kako ona izgleda. Ne znam koliko ću moći poletiti dronom, da li ću moći, da li neću, međutim, kad se popnemo gore pokazat ću. Lijepo bi bilo odavde pucite dronom prema ovoj šumi, međutim, vidjet ćemo. Vidite ništa ne znam, idemo sad prema gore. Vidite, popet se ovdje jako strmo, međutim, pogled je predobar. Sad idemo prema gore. Evo, vidite tu pećinu. Ovo je sama unutrašnjost, imate put ovamo i put koji ide gore. Sad ćemo vidjeti šta ima ovamo. Mislim da nema ništa posebno toliko, sad sjećam, onako je bilo lijepo, ali ovo mislim da je kraj, da nema više ništa i gore isto tako. Nažalost, dron iz nekog razloga neće da poleti. Uveli su ovdje no-fly zonu. Zbog čega je to, mislim, pogledajte samo pogled iza mene. Ima neki razlog, ako je neko bio ovdje pa je skonto kako se može poletiti, nek mi napiše dole u komentarima. Sad idemo u tu pećinu gdje se može ući, idemo vidjeti kako to izgleda. Mislim da se može duboko ići ispod zemlje. Ja zadnji put kad sam bio moglo se proći, sad ne znam, vidjet ćemo. Međutim, idemo tamo. Evo, sad se nalazimo u pećini. Sve stvarno brutalno izgleda, pogledajte ovo. Ovo je stvarno neki novi nivo, stvarno dobro izgleda. Sve ono na nivou neko.
Mislim, nije ovo čovjek pravio, ovo je priroda, normalno pravila, ali da izgleda dobro izgleda. Sam ulaz unutra je 3 marke odrasli, 2 marke studenti i djeca. Tako da, prilično je jeftino. Problem je jedini što, na primjer, ovdje kad uđete, unutra je dosta hladno. Ovdje se ukrštavamo, mi ćemo pogledati šta ima lijevo. Evo, mi ćemo pogledati vamo šta ima. Cijelo vrijeme imate ovaj putić koji je ovako označen i kojim idete. Evo, pogledajte kako to izgleda. Stvarno dobro. Kako sam rekao, cijelo vrijeme imate ovaj putić ovdje kojim idete. Mislim, nismo mi ovdje došli do kraja, već smo došli do kraja jedne etape, cijelo vrijeme se put račva negdje. Evo, u ovom dijelu smo ovdje bili malo prije. Pogledajte kako izgleda. Malo ćemo se sad morati sagijeti, pošto sam ja ipak 2 metra, skoro, ne baš skoro. Evo, i sad moramo se malo sagijeti. I jedan put se otvara ovo. Ne može se ovo ništa toliko dočarati kamerom kako stvarno zapravo uživo izgleda. Evo vidite. Oprez, visina prolaza 150 cm. Rekli su da će biti stvarno hladno, međutim nije baš tolika razlika. Osjeti se razlika, ali nije baš toliko sad da se da se smrzavate. Da su ljudi rekli da su šišmiši, međutim ja šišmiša ne vidim. Sad iz onih malih prolaza ulazimo u ovaj veliki dio i pogledajte ovo. Kako ovo izgleda, ljudi moji. Stvarno ogroman prostor. I mogu pohvaliti cijelu ovu organizaciju. Ajmo reći, dosta je jeftino, a dosta je dobro uređeno. Cijelim putem, dok sam prolazio ovom stazom, sam vidio samo jedan opušak, što je iskreno velika stvar. Evo, pogledajte iza mene sam. Možda su najstrašnije ovdje ove rupe ovako u plafonu. Ima tamo još jedna bolja. I to je to. Prilike smo došli do kraja puta. Vamo nema više ništa. I to je to. Ovo je kraj. I ovo su te druge rupe koje su ovako u plafonu. Stvarno, izgleda strašno. I to je to. Ovo je kraj ove pećine. I završili smo s ovom pećinom. Idemo još da vidimo onu donju pećinu, da vidimo kako to izgleda. Pogledajte ovaj ovdje detalj. Možete prepoznat ko je ovo. Sad smo došli u ovaj ovdje restoran da jedemo. Nije bilo ništa osim uštipaka, međutim to je nekako ovdje tradicionalno jelo, dosta sjede to ovdje na Niškoj visoravni jer su Bjambare blizu. Pa ćemo eto malo prezentovati to jelo da ima kako to izgleda. Moram se znači naučiti da gledam ovdje, a ne ovdje. Znači to mi je nešto što moram naučiti. Evo, došli su ovi uštipci. Pogledajte kako ovo izgleda. Znači tu je suho meso, ovo su uštipci, ovo je kajmak i ovo je ovdje pored, tako da to su ruka. Idem sad da jedem i da vam kažem kako je. Ove uštipke stvarno morate probati, mislim da su ukusni, stvarno dobro izgleda. Jedno što meni fali ovdje je onaj domaći kajmak. Nije domaći, vidi se da je kupovni, a hajde, nema veze, nećem baš ulaziti u neke
u neke pojedinosti. Gdje idemo sad? Sad idemo napokon do te donje pećine. Idemo samo da vidimo kako izgleda, da vidimo da li možemo ući. Sad da li ćemo moći ući, hoćemo ili nećemo, mislim da nećemo jer niti je to nešto ograđeno. Bilo, makar koliko sad sjećam kad sam ja bio. Tu se ide ovim putem, ako što vidite za mene, put i nije baš, nije popločan kao ovi ostali što su. Ovi su ostali popločani kamenom, ovo više neka zemlja sa, ajmo reći, korijenjima. Stigli smo do donje pećine. Ona ovako stvarno meni najljepše izgleda. Mislim da otprilike u istom nivou kao i ona gore, odnosno srednja, jer se i do one morate spustiti, vidjeli ste. Evo, to je to i za mene. Fascinantno je dosta jer ne očekujete baš da će se ovdje nalaziti. Evo ga, to je to. Ovako gore je odmah ta srednja pećina. Evo ovdje donjata i skroz gore kad se popnete ta gornja pećina i to je ta pećina od koje se pruža onaj progled o kojem sam pričao. Evo iza mene još jedna stvar koju trebate posjetiti ovdje, a to su ovi stećci. Po nekoj priči oni su izmješteni prilikom pravljenja autoceste ovdje. Evo ih tu se nalaze. Prepoznat ćete ovaj put kad budete prolazili ovdje i snimio sam malo pa ćemo vidjeti kako će to izgledat. Što se tiče vozića koji upravo prolazi iza mene, on košta 1 marku i ide otprilike svakih sat vremena sa infopulta dole kod pećina i sa infopulta gore kod samog ulaza. Tako da se znate orijentisati, odnosno na svako pola kreće, a na svako cijelo se vraća. Eto, otprilike tako. Evo, završili smo ovaj izlet na Biambare. Mislim, ovo je baš ono pravo izletište, ono pravo da dođete da jedan dan vikenda odmorite, ne toliko sadržaja sad da bi više bili. Dobro, ima šetnja ako ćete provesti dane u šetnji. To je to, vidimo se, čujemo se, čao. I nadam se da ćete posjetiti ovo mjesto i opet kažem, jako mi je žao što nisam mogao polet dronom da vam pokažem odozgo kako prelijepo izgleda, međutim, jednostavno stvar je takva da ili ne postoji neka zabrana ili trenutno nešto nije bilo u redu sa mojim dronom. Ljudi, vidimo se, čao!